بما اننا قاعدين قاعده رغي، تعالوا اقول لكم حاجه من الحاجات اللي بتفرق معايا قوي في حياتي. كل انسان فينا بيغلط وعنده حاجات كتير قوي بيعملها غلط، للاسف بيحاول طول ما هو عايش يصلح منها. فانا بالنسبه مثلا موضوع الصلاه، بحاول يعني دايما يا جماعه في شيطان هنا في ودننا بيقول لنا حاجات، لو استسلمنا ليها استسلمنا لكلامه هنبوظ. ولو قدرنا نتغلب عليه هنبقى شاطرين قوي، وده مش حاجه سهله على فكره. يعني مثلا انا داخله خلاص انام، ما صليتش مثلا العشاء، يجي بقى جوه تعبانه مش قادره تقومي، خلاص تصلي بكره الصبح. خلاص طب افرض مت يعني وانا نايمه ما صحيتش، ما انا كده ما صليتش الصلاه اللي عليا. فبقول لا، يعني انا صحيت الصبح بلبس بسرعه عشان عندي شغل مهم، وبرجع اشوف اهلي عشان اهلي دول مهمين. طب وربنا، ربنا اهم منهم كلهم. بتغلب على الشيطان، مش دايما طبعا. بقعد كمان احسبها من حاجه تانية، قول مثلا لو جالي شغل في مكان تحفه حلو جدا في مصر او بره مصر ايا كان، ومدير الشغل ده اللي هو محدش بيشوفه من كتر ما حد مهم جدا قال لي يا منى انا عايزه اقابلك، عايزه اقعد معاكي، انا مش هنام 3 ايام وهبقى قاعده مستنيه اللحظه دي عشان اقعد اتكلم مع الراجل ده، عشان شغل كويس ليا وشغل مهم ليا وهيخليني في حته تانية وهبقى باخد فلوس اكتر. شايفين كل اللي انا قلته ده؟ مين بقى الراجل ده جنب؟ طبعا مش بقارن اكيد، بس قصدي ان زي ما احنا بنعمل حساب قوي للناس، ولو حد مهم في الشغل بنبقى بقى مرعوبين وممكن نوصل قبله، زي ما ربنا بيبقى عايز يقابلنا 5 مرات في اليوم واحنا بنتاخر، بنكسل، بنعمل حاجات تانية في حياتنا، شغل وحاجات بتسحلنا مع ان ربنا اهم. طيب هيجي حد يقول لي انت مش محجبه، انت ليه بتتكلمي عن الصلاه وانت مش محجبه؟ انا عارفه ان انا مش محجبه، وعارفه ان دي حاجه غلط، وبدعي ربنا من جوايا كده ان يا رب يهديني للحجاب، وان شاء الله ان شاء الله الخطوه دي هاخدها كده كده. عارفه ان دي حاجه غلط جدا، ده فرض علينا، يا رب يهديني ويهدي كل البنات اللي لسه ما اتحجبتش. بس مش معنى ان انا مش محجبه ان انا ابقى مش بصلي او ابقى وحشه، او ابقى ما هي مش محجبه فممكن تعمل اي حاجه وحشه في الدنيا. ما تطلعيش تتكلمي معانا في الدين، انا مش بتكلم معاكم في الدين، انا بتكلم على حاجه بتحصل لي من الشيطان عن الصلاه اللي لازم نصليها كل يوم. الصلاه دي ملهاش اي علاقه باي حاجه تانية، انتوا لازم تصلوا، لازم كلنا نصلي. الصلاه دي هي الحياه، من غير الصلاه مفيش حياه اصلا، حياتنا بايظه. فعشان كده بتكلم معاكم، عشان كده انا لما بطلع اتكلم معاكم ببقى عايزه اشير معاكم اي اكسبيرينس بتحصل لي، اي حاجه حلوه وحشه، ممكن حاجه تتعلموا منها حاجه، ممكن حاجه اتعلم انا منكم. فاهمين قصدي ايه؟ فده اللي خلاني عايزه افتح الموضوع ده. يعني اللي لسه قاعد وما صلاش العشاء وهيدخل ينام وهيكسل، ما تكسلوش. دايما فكروا ان انتوا من ساعه ما بتصحوا النوم لحد ما بتناموا تعملوا حاجات بسرعه وباستعجال ويلا عشان نلحق مش عارفه ايه، شغل، بيت، اطفال، مدارس، جامعات، ايا كان كل حاجه في الدنيا الصلاه اهمهم، وربنا اهم من كل الحاجات دي. دايما افتكروا ان الصلاه اهم حاجه في يومكم، لازم تعملوها، بعد كده تكملوا اللي انتوا عايزينه. فالفجر فاضله 43 دقيقه، قوموا صلوا العشاء لو ما صليتوش وادخلوا ناموا وبس كده. بحبكم.